MPM Sadulur. Semarang terus MPM terpantau yang lagi di dalam terminal. 1 unit Palala Mujello, 1 unit Pangeran, dan juga MPM. Terpantau penumpang Palala. Keberangkatan kedua Palala Duta Budaya. Pangeran Lusuri kelas jurusan Medan Bukit Tinggi Jakarta. Liha. Pangeran aman sukses. Keberangkatan kedua MPM sportif. Sportif. Bang, iya. Sembodo Sweet Kombi Al Mutakhir. Iya. Yup. Sweet Kombi termewah di kelasnya, bosku. Tranek kudo gadang. Yuhu, yup. Oh. ANS Tuanku Imam. Yup. Oh, pin 28. Semarang mau unjuk kelas. Hihi. Bungo Tanjung. Yup, Zul. Unit ketiga MPM.
Turi kelas. MPM Velago meninggalkan Terminal Bares Solo. Iya, MPM versus Tranek. Velago. Unit Balala Kasiko baru masuk. Balala I07 Jalapati. NPMV 85 sebutan kelas. Mulai.